Yes, of course tuli waneno ku Top Show kabulido menamene ensonga okusingira tutera okuba ino ne ba celebrities era nga zimwe nenga ali kuongera kulasana ino ndikondo mukulu mweno wa Top Show official MC wa Top Show represent wa Top Show MC Bryson mwene abamenere abantu lino mugereka ifu banyawo ne baseba bekumire ku Top Show awon Mugabe Media tuli waneno n'omukulu omu kubembi gubako ati nakasinze sofa kuvuma bembi bambeire n'omwembi gutulina sayino mu Busoga ali kweri senkuli kubembi bembeire nabo bamugemekezaako wali niga idinda dozi mwe ati omwembi oyo ngali kusinga Afulugaina abembe tuli n'omwembi ali singalo gabeine ebugweri actually mu Busoga tuli n'omwembi akobebwa ati asile ila mpisa so tonze tegererero bebogera bitu omwembi ono nali kusinga kuloga baine banyawo ne basobole ko omwembi ali ku Top Show yanduleko ngenona ku yaba call to Mesh Music atela Uganda boy omuzungu dalo oli mwerugavu ndoza byayemba byayemba luzungu ewe tobo tegene musoga muzungu era ngachi kuno ensonga lwaki ki era musoga muzungu ne musoga tiye yeta bakweta ndi oli ndi musoga muzungu oyemeshonya baluzungu ticheri konda tegene soko nkoti ngabulonyi musoga muzungu bitya butino labu omusoga muzungu kitegezaje kati omusoga omuzungu nena ene badange dolusoga ne doluzungu enafulumya nedenga ali kufulumya ene bedo wodiwulira iri mu luzungu owu tosobola kutegiranga lusoga okutola ku ngeme ba promoter nimo musobola okutegera n'olusoga ayi kati omuwuliriza owuli wawulira kayaye kaye byoluzungu nekikutesa kwati wayamesha omuzungu yes omusoga omuzungu wayamesha omukulu ali ku Top Show ali mu kyalo nga betedde wayamesha yandinzo tegera wayamesha nani yando tegera wayamesha muki yando tegera wayamesha mufumbo awangalira kuki era kayamesha yasomaku wayamesha ojabe mimi bado kuba ino kuna complain pigeni babe timuli kusoma titwidi aye omuntu ali yandinzo tegera kwa mimi wayamesha amatufu wayamesha awangalira mu kibuga kyawo wayamesha yasoma oba tuli ku byali mu palapase tuli bya palapase nisogerera lanzo nasoma chobo tigere chobo nasoma kutya nasoma aje kusoma kwa mimi ndimi okusoma ko ligezageza ko cha musanvu chakuna nasoma chobo tigere okusoma kwebetandiki kusoma nasomera ku masomero ag'ebusoga wano nti omuntu ayinza ategeere sobola obeeyo nga obi wayinga nga takuwagira nakuwagira actually natambula ku masomero mangi benga ndi musumbuyi mbenkuba ndi bakupromotinga nga bupromotinge jagali benjasi nali musumbuyi nga toli musomi dongo biki ayi nga kyoba otegeere nasomera kukali nasomera eyo jinja isomero baleeta tichega basomera kunkutu mamoli andi kyenkukobere nasomera ku masomero okobere kuwe ku isomero litya andi kona lya bugweri ebyo elinda bireke ebugweri lyasomerayo kyoba oti ekiro kyoba tegasoma nze ebugweri woyi aye ebugweri nze nga ndidayo kuyida eriyo dada eriyo baba wange mama galidinda bireke tuliva ku kibuuzo onko masomero kali isomero ki yasimbawere kulitya wayamesha ali ku Top Show yandinzo tegera amayina gamatuufu nze ndi musadde musiraamu ekyo kimbuuziza nze babuuze Abdalla omwenge ono gwaki omwenge gwaki omwenge kikunosa omwenge ki ninga
Muka Abdallah. Apa tu namanya? Abdallah wayameshi. Apa tu namanya? Allahu Akbar. Tono mwenge. Tino. Vile dino sikanga da chabe. No mulimo. Geme mikono bisa mmesha oba tono mwenge. Bismillah. Wayamesha mvile dino sibadaji. Ata oli Muslimu. Abdallah. Abdallah. Ede ngomuntu. Ndi star. Ono kwaku. Nechenda ulo. Oli kulia top show. Awanu mkabe promoter Pressure MC. Mukabe Media. Tino mwembi. Wayameshi Uganda. Wayameshi Uganda. Abdallah. Wayameshi. Endonge eno. Yokolo chiyo jagere mukali kuzibu chikosi kujifuna. Eyebusoko kusigera. Eyebusoko. Ndonge eno neri kufuna. Ate botia. Eri kufuna muye. Oka aliji kufuna mu yene mnatani sio kufuna. Kufuna mu. Edia. Manze wenge ma video dange ngane kubyange. Abendonga abantu. Ndaba yogera Wayameshi avuma kodi kebisabubi n'abandi bampereza message ndakuloga nemusa ashtegeze endongo neri kufuna muki obuzibu bali kujifuna esa kizibu kyo kunya ku mundo makizibu uko libuno jimuna abemba kubango ebizibu biri mu ndongo muzira bene nabereta kwebezi nabeyogeza yogeza bena abereta kwebezi Wayameshi ebusoka gano wali gabe okusingira ndi kwenda tugesinga kwe busoka kuba kutuba ebusoka gano wali gawo abembi kamala abembene mbedenda ku style zedenda uyo olina kukuba abembi bwe ebusoka gano ngera bakwembera bulungi ngera bobekeje so kulisa ko ne bada ngabana embera bulungi ebusoka wali abakati baliwo kukwabembi babiri kisobola kwegana lwokukwabembi babiri ngoyo akwembera bulungi ngero oyigiriza ke mwembi nga bali busoga tangu takaimu batamfuna ati bakufune mukuba yori kubaga akwembera bulungi ngero bakukwete eyo wakoba otyakante mukukwene kadabada newulirise ene bada akulde masi newulirise nebada tukovo irase katige bembechi kadabada ono mwende kubanza mwembi kanga singira okwemba bulungi ni kamangati obusoka kutige bembecha ngabasatu yaso okwenda nkutolere ku bembi basatu bembi basatu lyamuna nze gundi nikundi bana embera bulungi zetenda ino kunyiza abantu okutola ku bene n'abaniiga atolbaniisa leka banige baniga kubakobere ku banige kuba neduzi gali ya kadabada yandagana bayenda kumbisa bisamu yena ina gali yandagana awe gange bayenda kumbisa bisamu awo so yenda kwogera ku muntu kayinda kwogera bakako bajati lwakiti wayogere kyenza oyogere bembi botenda nenza bembi abali singa kwembera bulungi obusoga osinga mbesingira etirija kumena titutalo endongo tintalo andi kati balija kutandika ntala tibasobola omwembi asobola ekyo ayinza okweyogesa eyo yasiba bebe bayogera befula basita ayi nga tibali babeyo babakobera mwana Wayameshi akumwana kale mwembi kyasinga okwemba busoka ninze ate wokubiri ninze asinga kwemba busoka ate wokubiri paka munamba imeka awulira kutebeka tokutera eniwe okuva munamba ndala paka mwikumi kuti 18 nali ndowooza akaali zendi tokutera lwemba ki kwakodi yaso enembadde ebiri edatambula timuna omuntu abekanga yabe duba yakuba tupano yabeshonangulira edatambula ku ground oba online buli kamu ndoza ndi olwembeera era kutambula kula undi ngulamu kwalio love tokomawo yona challenge
balwa bayino olwo balwa ajavaire ino ina challenge nyingi sikunenya ina challenge nyingi nasembayo okubicekinga lujja kubakke bijo tulina waya mesh kai ku YouTube okoba kitambwa ino tulina waya mesh Uganda awanise omugabi media sebo wayamesha akobye ati nomwe byasinga okwemba abembe abali bali okunambana la paka namba 10 wayamesha oche mukoba nambuza ndenga bagada gange tumwidi baliyo era mbe ijera mbawo ayo kusinga kale abembe baga ku magezi ki abayomba gana abakola ati ono tumusinga ono ansinga abakoba tibasi omuntu tomulobera koyetachi kyatali ate nga takizi so yeye tekyasobola okweyeta aye akyeyete mu bulungi ng'edikenda okutendiki eyo tiimu bunu bakusubira mu kyomwaka guno ndongo mpyaka ate yandawulo omuzo bamukuno oluzungu ligenda kumusoga omuzungu lusoga mu America musoga muzungu mu America YMH Music kati music kwende kuleta this is 2026 tenaawo bamusubire ayinza okuba wayamesha kikulogesa bino kindogesa bako bati ndimulogo nakuloga aloga bembi ndi mwembi anje ogoye banange otoli muna anze ndi mwina ya bembi oli sina aloga bembi anze ndi mwembi olaga bembi yetaketiyo yabembi abo kiche kikusira ini yabembi kweri yabembi kuba yo wewe wangalira wene zira mwembi kwetu kweri zirabembi waliyo mulala unaona akani mewa batomwidi yaberi yabembi abembi bajage bukweri bani nga already timu bayi baba baby wazira umuntu janda tega bukweri janda wa bukweri ayitawo ntiyo omugeri wokutoni bukweri kasira bya wazira kuba janda zaba kubanze kyenda zendi buzakiri ndi niwe wengo liye bukweri sanga nze ayi janda nemba yo ndibono lya wonyirengirira ali no lugendo bazi janda ayi babu nayongere mu amani janda ayi ali no lugendo janda ayi babu mukulingira kwa ino kumaka kuno zengeri jendi mwembi zendi ngiro mwembi nakubandi yesu janda mwembi ayo ino mwembi kubano boidi ngatoka kasake mwembi abali kumembi boidi kuko byo jambe banje musoga gora kasake mwembi oti ali ngali mukwefera ngati eria for sure eria abembi abatumalire ngaliwa wetwandivaire nga bwe bali ali tibembi gobompe babo mwembi aloza ali ngabani ababendi kiza mu bifo bya iwa nga babusoga wana tuwa kuko mwela goroza nga yaidika mwembi aikati mwembi serious mwali ano da top show chikubego da top show tidwachi abe memuli kuti mutiata mutiangachi already bene baidi ikampala tunakubaro kati wesoko gerangera naye koyendi top 10 kati range eyo abembi abali awo abefuula abali awo jasa bolonde kube olina analysis eyo ngeyo promote gome nonde mweyefula mwembi yes abefuula ife tidwidi just right nime tukubera kuba fetu dinga bali mwembi buli akya mu studio yaba mwembi ekampala abantu barankoba East Africa barankinga Dr. Jose Chameleon okuba nga ligenda lya kugenda kumala ibanga era nga tuli presenting East Africa nensi yona yono kubalikizagala era bamurankinga ngo omwembi namba 1 okirizo babuli kimwe kikirizo babuli kikiriza kuba ansinga experience butinga bwe kikirizo Dr. Jose Chameleon buli kimwe akikoze ebusoga gano wali omwembi kikosobola okutamu eri ddala kuba kali abembi bangi
tikaliwo badada betubalegenda le bakadabada bali awo ojja kuyida olete senior ono gazamba maniyo bakadabada bali awo bangi abembi awo kati bulawo balandi soja babayisi tripo mwembi kigosobola okuba ebusoka rankinga ono leka ebya Uganda byonna na East Africa bikibe kikamite kale aye ebusoka ganani ngaife wogoba kituufu nga tibekubire andi kati okulankinga osinziira ku bingi eri abembegezya kye bakango baki era studasfe yabe n'instead okukyongera kukayibongera akola kutoolaku ati kyetu kikumalondegera nti Kampala ni East Africa barankinga Dr. Jose Chameleone ni mu bitabo kibamu ebusoka ganani iwo kiri mu mitima mu busoga rankinga ku omwemi mulalo tya ono oyo ye amazima gayinti obange Kampala kiri nti big city tunabala bali mukazinga musaali akali ni kaba mukazi weweyo oli kudato kusho kikubewo abembi bonabona bakozi njaye bayo olenga kamiliyoni buli kyesobola okubera nti kamiliyoni bamuranginga aye era nibakenzo bakoze urabite bali kukola bulungi lutalo bangi abembi abali kukola bulungi esiti but balondayo ole bamuranginga aye okurankinga osinzira kuki nani woize omwembe niwo obiriye kuba ninga omukola analysis wambye obona Dr. Jose Chameleone okuba wando Dr. Jose Chameleone zirata mwidi osobola osinziira wakuba oti muna endongo musoka munasinze sindika mukyanga atandika endongo yatambula musoka munamuna naniwo abakirega musoka oba tulinda obalira ku bitundu ebindi olise ngai niwo obugire wange oli mubusoka muno ye bamuyita ng'ate akoze buli kimu ogire buli nsonda daabusogga tuwe kirisiiyo bembi nze kyendidi okusingira yala abembi abebusoga bensobola okuba nti bakozi tijjako bangi mwembi kuba ntambula kuno ajja mumbali ebikibiki ayinza abembi bembeyi mumbali eyo bakoze bulungi abembi bembeyi ate ng'okwali kwavumirira abembi abembeera abo titibembi mwene abo timutawuni ezira kati leeta akalerero okubira mu bbaala akalero nolwani yabyembemba byabeire konsati kimubusoka ganesinze okuba ey'amanyi nga genda gagibonanga galinga omwaka oguwaire busoga yona konsati landi soja enabona okusinzira ng'abaana bakoze konsati eyeira ku yali yange ate nga ndiko kobyoti ndiko mwembi to anti aziza mu kibuzo ky'omubuuziza landi soja shoyini okuba success waire ya wayameshi yali success eyokusatu yali yani jana nendo okutambuza omwaka ogwezira mwembi mwembi yakola kusho batafu soja yakola sho she yatafu soja topuke yakola sho isa soja yakola sho nze okusinziira ku kyenabona ate aba bakola sho nga nzenamu yalugira America Nga Wayamesh. the top show after 5 Wayamesh, a man from Bugweri, but insisting that he's even from America. So we don't know if it is the true or false. False. True. Kuko be bakola sho nga nze njire wayameshi oli mufumbo Mufungo n'abaana bameka obebyo omusajja nagere bwanzaalo n'abaana bameka era n'abakazi bameka osobola okuba oli mufumbo ng'olina abakazi osobola okuba mufumbo n'omukazi kuba abembi tuwulira ati Oba tukuba ati wobanisha ejjinja ebayo amaka ebayo amaka ogema kulula mayuge
wanene ne waba mugabe ate bangu mbalala mugabe wa mayuge mbalala omunyankole kabiri omunyankole aba amayuge ati munyankole bangu bayino bulaiso ati api bano bakwale kasi mugenda kuki bekazi ababendi aba imwe wambona kunekikulu bakwate omukazi omukulu yakulira motoka gyolina mbona bina kulira ebigambo emotoka yolina omukazi tine iwe watikula mukashugamba miraki mwendeno bashugamba iwe tosobola afuna se nokula motoka mo omukazi akuli mutanemesa sente ndibona sana ino kunina mudiru tubanyama ne basemo wayameshire kawewe okukali akadubo ngo wangenzo tandika ila soko wayameshi tichali era nichakoze twenze omuwuliriseeku mu motivation izibu okumuwa kalowoozo omuvubuka akole okusinziira ku ekyo kyaye asitule matafali ukola ino mu ngeri ki omulimo gwakola aba mulimi akanyegumya mugongo aba musimiga atoyi sima watu bali kuduba okuinda okwingira endongo okubaga yamesha omuka kalowoozo ndyenze okuba iwe okuba ati nze nendakuba bashugama bimangulenga ku motoka munanze emotoka nakitola kusho I just bakoye mutatawo lukonkaawo wajitula mweno shojo liko bodi yali yakulikira soja tineesho esooka wakakola shonga ibyange bigeri awo shonga isa efugeriyo afukire modi otukobere ebugwere esiramu embi eziramu embi ebukweri eziramu era mu busoga niwe namba ndala namba ibiri mpaka kwiko nani soja muta mchakumeka kuba kubyo tushoye nija singe iyo yeyira nandi soja wandiko byo kifo modi nze bwensinga paka namba 10 nandi soja ati muchamwe oba muchaya abiri ekyembako nze ebifo ebyo ebyawe ebyo byona byona aya huwa mundu motivation hizi abakoba ila ati ye top 10 kifo kumoja paka kuchapa abakoba ati omwe noli yeyongo enda wayameshi kole ino akalowoozo yena akatalekeka n'abavubuka bave ku bisho by'amani n'abavubuka ebiragalagala tobikwaniyeku banwe ebiragalagala wandrop benwere alaluka wandrop mwenwere gandu gayenda balalubika mu ndongo wasikala mulala aye batuko bali mu busoga munalisinga kubashogoma nshenye musi akalituke yokugwe sheni mwene sheni ya muso emusigwe akola ku snap launch ezongeyo mukiremeire ku aitinde lwaki mukiremeire ate banko banikana kandi makabondo banko kandi mbwe ya waliwo sirimu mukitu sheni mukoleke mbwe ya mu papa ya madolera wabikazi bye sheni banko mbwe ya waliwo sirimu ahadu da ku bila sheni baba tulera baba ezile district ya tayiyo sheni mutokera ku kisirimu mbwe yawo ejuli yawo abukwe omunji tidi ate juba kuba ensonga ziditabalira mu tolingira oleka bikazi byo bikulubire abanyawo ne basabo wayamesha aho ati kuno mwaka tulinde ndonge mavarasi entuufu yeneresi ko byati kuno mwaka buli mwembi aje yonga yongeza nibire kakanyamala nze mugemu entuufu mulija kusumulula alija sumulula ndongo omwaka gwaweyinga musanda omwaka kuno tukusubirayo kuko ndi weno nyiza okutako eshadinga nga kuseva zinga tugeze kulandisa jagade roda ejata tijata okuja kutako oja kunjira Bugembe Stadium Kampala na okuna kutasidi kuyata kuno omwaka wayameshi bana aberufugali esho rufugali kundi ayo lwemba ki lwokujana lwemba lwalusoga mumpyaka dojole kule mwerire abembi abali mu ndongo wayameshi olukula kulo lwemba lusoga olumerika fena tuidalu bakulira ku top show olwembe lubalulizeewo so banyawo ne basebo omukulu abaire wayameshi ngali ku top show anongera okutegeeza na kulo mwezi ng'ekumi n'abiri
sheyo jidi show ya Brazon MC Pompo Love and Peace ena kudomo zinge 18 kati mate di Wayamesh. What we call Wayamesh music Ugandan boy omuso. Awo tulikuwa ganno mwe byasinga from number 1 paka mu 10. Era wona oli eyongoloza era no mwembi we yasinga bagana nawe omwembi ko kora kinzo show ni yasinga landi soja yana ali kujabaga 18 kwa muna Limpopo wakire MC Brazon all black I must shine omwana mufubuka mutoto so tumukagire yena abene step je yongera ku emberi muterabira nti abatutamu empiya kulina Nal Fashion is Uganda nti atwambaza twabirimina yakolera okusaza road yamato opposite agriculture muterabira Blackman Auto Spa and Blackman Cafe and Restaurant and Blackman home appliance kyolina okujja okulyamu akamere ekiswifu nti restaurant ere wojingira mu kyenda kirimu akawo wakawunamu kibesi kyeyatamu nefuma akawo onatidi njabo zashen kubanza niko nokobera ndingira mu restaurant ruzi kya waliwo kakafuke yali yakatawo kafuka yaka eriyo empewo nga gakenjira empewo yonke kukuba nakawo wakawunamu tyabagala bali omwe bali kuliro baja tulibagala bashesha abo bageze Blackman Auto Spa gendo oli akachai onywa akachai gendo oli kadina biralamu ko kabira wakasani olusani ya lwa Blackman Cafe and Restaurant lalamu ka juice tibire byakwara buli Spa Dip so gendo gezese we are sponsored by Dynasty Beauty Salon akaviri ntikabaka Buligo mulembe ino boarding batwala bana bakolechi mutwala abana basome yamani avubuka chenzo bolo bakobera muleke wegana bana nadavubuka bali mu sheni one drop mulikwe gana bana kulde masi bonisite boni ogomuzo mugwe mukutaire kuine kisiro gwegwa gana abana ye Land Soldier mukutwale Land Soldier mulikwe gana abana mulikwe gana abana mukutwale abana mbatwale basome ku Buligo boarding ndile kyenda ule kiri awo nti Buligo boarding je yongo bawe gana omwana wo mutu alaja tyaja musomesa bugerere mutwale butwale mena aba mukuzali oti mugabe yanzala mwana mugawo kote singa fumbo gebemba nebyamba okebeke bufwe